ikaze nanone mu biganiro byacu hano kuri no bonesha kure yacu imwe rudende ibageza amakuru abakomeje kugenda aravugwa hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye cyane cyane hano ku mugabane wa Afrika ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu isi muri rusange. Ni amakuru agezweho muri aka kanya kuri uyu munsi wa Mungu ku itariki zine z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024. Ni amakuru turaza guhera ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho kugeza amagingo aya ngaya ngereza nkuru ya Gitega isanzwe ifungiyemo General Alain Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe w'igihugu cy'u Burundi ndetse akaba n'umuyobozi wa polisi, ariko akaza gushinzwa ibyaha bigiye bitandukanye ndetse akaza gusabirwa gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Hari amakuru yamaze gusohoka ava muri Ngereza avuga yuko ubuzima bwiwe butameze neza, bumeze nabi cyane, nyuma yuko uyu mugabo wabaye umuntu ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse akaba umwe mu bavuga ari kijyana, byamaze kumenyekana yuko yoba agwaye indwara ya diabete ndetse kwigeza amagingo aya ngaya akaba yaramaze kugenda asaba kenshi yuko yofungurwa agakurikiranywa ari hanze mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yojya kwivuza neza mu baganga bashobora kuba bogira icyo bomumarira mu bigendanye n'indwara, ariko ubutegetsi bukabyanga. Hari n'amakuru kandi akomeje kugenda avuga yuko uyu mugabo yoba atakibarizwa muri iki gihugu cy'u Burundi, aho yaba yaramaze gutoroka cyangwa se gucikicwa. Icyakora aya makuru yo ntabwo by'umwihariko hari inzego zikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi cyabigeze bayatangaza ngo bayimeze cyangwa bayahakane, ariko igihari ni uko uyu mugabo kuva yafungwa ibintu byakomeje kuba bibi cyane, haba mu gihugu cy'u Burundi mu miyoborere y'u Burundi, nyuma y'uko bamwe mu bayobozi bakomeye cyane bakoranye nawe ndetse bari basanzwe ari inshuti ziwe bakomeje kugaragaza neza yuko batishimiye ifungwa ry'uyu mugabo washinjijwe ibyaha bigiye bitandukanye birimo no kugaragaza kwica umukuru w'igihugu ndetse no gukora kudeta by'umwihariko, ariko kandi akaza guhita atabwa muri yombi hagategekwa yuko n'imitungo yiwe ibasha gufatirwa, nk'uko bikomeje kugenda biragaragara muri rusange. Ku butaka bwanga mu Burundi rero by'umwihariko hakomeje gututumba umwuka mibi w'imyigaragambyo, aho by'umwihariko ari imyigaragambyo ishobora kuzatuma by'umwihariko General Neva n'abasabwa kuvanywa ku butegetsi byanze bikunze, nk'uko biriko biraba mu bihugu bigiye bitandukanye byano ku mugabane wa Afrika. Imirwano imaze iminsi kandi iraca ibintu mu buraruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano yaje gusiga abarundi benshi bongeye kwasiga ubuzima, ariko kandi ndaza kukubwira byinshi cyane bigiye bitandukanye ku buryo imwe mu mitwe igiye itandukanye yiganjemo iy'aba FDLR ndetse n'iyo mu FDLR yamaze kwirukanwa mu bice bigiye bitandukanye bya territoire ya Rucuro mu bice byegereye Shasha, ariko kandi binahana imbibi n'igihugu cya Uganda muri RDC. Ariko kandi M23 ngikaba yaje kugaragaza icyo twakwita imbaraga zidasanzwe, nyuma y'uko bariyo bifashisha za ntwaro ziremereye cyane, za ntwaro zirimo n'ibifaru baherutse kwambura ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane biciye mu ihuriro ry'izo ingabo zisanzwe ari zaturutse muri Afrika y'Epfo kwa Perezida Cyril Ramaphosa, aho kugeza amagingo aya ngaya abo basirikare baherutse kwamburwa ibifaru bigera kuri 4. Hari amakuru kandi avuga yuko ibifaru byatangiye kwifashishwa na M23. Ibi kandi biri kuba mu gihe igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kimaze gutangaza biciye mu buvugizi w'iki gisirikare yuko kugeza amagingo aya ngaya bifuza noneho gutangiza intambara mu buryo bushasha, ndetse ngakaba ari intambara izaza ihindura ibintu ndetse ikaba izanasiga ubutegetsi bwa Kinshasa bubashije kuba bwo kwigarurira ibice byose byamaze gufatwa n'umutwe wa M23 warahiririye kuzatuza, ari uko wamaze gukuraho by'umwihariko icyo twakwita ubutegetsi bwa Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ikaze mu biganiro byacu hano kuri Burundi News TV. Nyemerera nimba ubanye natwe bwa mbere cyangwa se ushitse nga bwa mbere ukandaritse sabone kugira ngo ubashe kuzaca uraronka by'umwihariko ibiganiro byacu ndetse kugeza amagingo aya ngaya. Ikindi nakubwira, gerageza by'umwihariko ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe kugira ngo ibintu bibe byarushaho kuba byogenda neza muri rusange.
Ikaze rero by'umwihariko kuri wowe udukurikiye guturuka ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye, wifurije ibihe byiza kandi wifurije amahoro y'Imana cyane. Abadukurikira muri mu bihugu bigiye bitandukanye hano ku mugabane wa Afurika, mu Rwanda, Congo, mu bihugu bigiye bitandukanye birimo nka Uganda, Tanzania na Kenya, mwetse mbaye ikaze. Abadukurikira kandi muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi, ku mugabane Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwifurije kugubwa neza kandi mwifurije amahoro y'Imana cyane. Nkubwira ngo nyamuneka niba utarakora sabone bikore nonaha kugira ngo ubace kuzajya urabana natwe umunsi ku munsi. Ni itangazo rikomeye cyane, ni itangazo riteye agahinda, ni itangazo rijije abakunzi ba General Alan Bunyoni, nk'uko nabivuze wabaye minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Burundi, ndetse by'umwihariko n'abandi bategetsi bagiye batandukanye, ndetse akaba yaragiye agaragara mu zindi nzego za leta zirimo kuba umuyobozi wa polisi mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo rero umaze gufungwa nyuma y'uko yafashwe cyangwa se agatarwa muri yombi n'inzego z'iperereza mu mwaka w'ibihumbi 2023. Uyu mugabo ari amakuru akomeje kuvuga yuko ubuzima bwiwe bwaba bumeze nabi, ndetse ubuzima bwiwe bwaba bukomeje kugenda burya mu kaga nyuma y'indwara ya diyabete, ndetse akaba akunze kuba ari mu irwariro rya Ngereza ya Gitega nkuru, ariko kandi ku rundi ruhande akaba ari n'amakuru amaze iminsi arahwihwiswa ku mbuga ngurukanabumenyi avuga yuko uyu mugabo yoba atakibarizwa angaha mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo yoba yaramaze gucika cyangwa se kugenda gutoroka. Ariko kandi hari n'abavuga yuko uyu mugabo yaba yaramaze kujya kwivuriza mu gihugu cy'Uburusiya, abandi bakibaza niba ashobora kuba yosohoka mu ibohero jiwe nta ruhushya, nta cyemezo afise gishobora kuba kimwemerera kuba yosohoka muri gereza. Hari abantu benshi rero bivuga yuko ari inshuti za General Alan Bunyoni ukomeje gushinjwa ibyaha byinshi cyane, ndetse aba benshi bakaba ari bamwe mu bantu basanzwe mu nzego zikomeye cyane z'igihugu cy'u Burundi, ngo bakaba bifuza gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu mugabo abashe kuba yorekurwa cyangwa se yotorokeshwa. Icyakora General Neva yarahiriye yuko by'umwihariko n'ubwo igihugu cy'u Burundi kigoye kugitegeka, aricyo gihugu ca mbere kigoranye kuba wokiyobora, yavuze yuko igihe kigeze kugira ngo abashe guhangana n'abantu abo ari bo bose bakomeje kugaragaza ko bafite ijambo rikomeye cyangwa bafise amafaranga guturuka ngaha mu gihugu cy'u Burundi. No Burundi kandi kugeza amagingo aya ngaya bagamaze gutakaza umubare munini w'abasirikare benshi bamaze gupfira mu mirwano iri kwirabera hano ku butaka bwa Kongo. Iyi mirwano kandi by'umwihariko imaze iminsi iba, noneho yaje kugaragaramo icyo twakwita nk'ikoranabuhanga rikomeye cyane, dore yuko imitwe igiye itandukanye cyane cyane ikomoka hano mu Rwanda imaze iminsi imanika amaboko, abarwanyi benshi bakishyikiriza M23, abandi bakagenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye birimo gukomereka, gupfa, ndetse by'umwihariko no kubura iyo berekeza nyuma y'uko ibice byose M23 yamaze kugenda ibyigarurira muri rusange. Imirwano imaze iminsi rero iraba yaje gusiga abasirikare benshi bamaze kugenda batsiga ubuzima. Biravugwa yuko rero ibifaru byambuwe ingabo za FARDC ndetse na Sadake ari byo byifashishijwe na M23 mu kurasa mu gace ka Binza. Aka gace ka Binza akaba ari kamwe mu duce kugeza amagingo aya ngaya tumaze igihe by'umwihariko tugerageza kwigarurirwa n'umuhari M23, ariko kandi bikaba byaranze, bikaba bitarabashije kuba byarakunze muri rusange. Amakuru akomeza kugenda atugeraho kandi dukesha amasoko yacu ari muri ibyo bice, aravuga yuko muri Ruda Runana, aravuga yuko by'umwihariko kuva mu masaa moya muri iki gitondo umutwe wa M23 wakomeje kwagura ibirindiro byabo bigari biri muri Binza. Umwe mu barwanyi ba Ruda Runana batifuje yuko amazina yiwe atangazwa kubw'umutekano wiwe, aravuga yuko imirwano kuri uyu wa gatandatu ibifaru byiriwe biminjagira amabombe ku barwanyi ba FPP ndetse na Ruda Runana ndetse n'abawazarendo.
aba bose basanzwe bifatanya n'abarundi ndetse n'abandi basirikare bagiye batandukanye harimo abacanshuro ndetse n'abandi bakaba basanzwe birirwa bafatanya muri gahunda zo kugerageza guhangana ndetse no guhashya umuhari M23 umaze igihe warigaruriye ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Uyu murwanyi wo ku rwego rwa majoro yagize ati ni ubwa mbere mu mateka M23 irwanishije ibifaru biri ku rwego ruhambaye ndetse na share burende zigendera ku minyururu, ariko kandi byose ni amakosa y'ingabo za leta. Birababaje kuko benshi cyane mu bazarendo bamaze gushyira ndetse no kwishyikiriza amaboko ya M23 muri rusange. Kugeza ubu rero by'umwihariko abakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Kongo bemeza yuko kugeza amagingo aya ngaya ibikomeje kugenda bihabera byerekana yuko kugeza ubu ngubu inzego z'umutekano za Kongo zikomeje kugaragaza uburangare bukomeye cyane, nyuma yuko by'umwihariko bamaze imisi bamburwa ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse akaba hagezwe noneho kugenda bifashisha icyo twakwita bimwe mu bikoresho bamaze imisi baraguze. Ni ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero kenshi zihora mu myitozo yo kugira ngo bazabashe guhangana n'uyu muhari M23 umaze igihe uzengereza ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ndetse bakaba barakomeje kugenda bashimangira ndetse banavuga yuko igihe cyose bwana Tshisekedi atari yemera kuva ku izima ngo yemere kuganira n'uyu mutwe, bigoranye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kuba yogira amahoro n'umutekano nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Gusa amakuru avuga yuko ibi bifaru M23 yabyifashishije mu kurasa abasirikare benshi cyane cyane biganjemo abacanshuro ndetse n'abandi baturutse mu bihugu by'amahanga baje hano ku butaka bwa Kongo mu kurwanya. Uyu murwanyi kandi wo ku rwego rwa majoro yakomeje kugenda avuga yuko bakomeje guterwa ubwoba n'uburyo M23 iri gukoresha ibi bifaru bikomeye cyane bidapfa gutoborwa n'amasasu ndetse na share burende zigendera ku minyururu zifite iminwa miremire ku buryo zishobora kohereza ibiturika mu ntera ndende. Ibi byose biragaragaza yuko batakiri ku rwego rwo kuba bohangana na M23. Uyu murwanyi kandi yavuze ko imbaraga bafite ngo zitabemerera kuba abahangana na M23 igihe kinini kubera ubuke bw'amasasu bafise ndetse n'imirwanire ya M23 iri hejuru. Yagize ati ubu twese turi kwerekeza mu mashyamba ndetse biravugwa yuko hari n'abajwanyi bacu bafashwe miri, abandi baricwa, abandi bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Agace ka Binza kandi by'umwihariko niko konyine kari gasigaye kagenzurwa n'inyeshyamba zifite inkomoko mu Rwanda. Ako gace by'umwihariko kaba kari isoko y'ubukungu bushingiye ku buhinzi ndetse hafi ya hose hakoze ku mupaka uhuza Kongo ndetse na Uganda. Nanababwira yuko kandi ako gace kabarizwamo inyeshyamba za Ruda, Urunana, FPP, abajyarugamba ndetse na UDM. Iyo mitwe yose ikaba yariyomoye kuri FDLR, nayo imaze igihe ifatanya ndetse ikomeje kugerageza gukorana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bohangana n'umuhari M23 umaze igihe wigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Iyi mirwano rero by'umwihariko imaze igihe ivugwa hano mu bice bigiye bitandukanye, biravugwa yuko kugeza amagingo aya ngaya imaze guhitana ubuzima bw'abatari bakeya ndetse abantu benshi bakaba bamaze kugenda bayitakarizamo ubuzima. Hagati kandi mbere yuko by'umwihariko nza kugaruka ku yandi makuru ariko aravugwa mu bice bigiye bitandukanye, mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kugenda haravugwa ibura ry'ibinyobwa bigiye bitandukanye, byaba ibisembuye cyane cyane nk'amaprimusi ndetse n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye. Hari inkuru y'incamugongo aho by'umwihariko abagabo bashika kuri 4 bishwe n'inzoga z'inkorano bita dodo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Abagabo 4 rero mu ntara ya Kayanza mu gihugu cy'u Burundi
ngaha barapfuye mu ijoro ryo kwa kane rishira kwa gatanu nyuma yo kunywa inzoga y'inkorano, aba bari kumwe n'abandi bantu bagera muri batatu. Ibi vyabereye mu murwa mukuru w'intara ya Kayanza mu majyaruguru y'u Burundi. Inzoga nyirabayazana w'izi mfu enye yitwa Dodo Vino nk'uko iyi nkuru tuyikesha Sources Burundi Media ivuga, ikomeza kugendera bitangaza ngo ni inzoga rero irimo alcohol nyinshi cyane, kandi ngo iri ku rutonde by'umwihariko rw'ibinyobwa bibujijwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abapfuye uko ari bane bakoraga nk'abazamu ku isoko ryo hagati mu ntara nyirizina. Abatangabuhamya kandi bavuga yuko abahohotewe bari kumwe n'abandi bantu bagera muri batatu igihe barimo kwica akanyota bakoresheje iki kinyobwa cyitwa Dodo. Ati abapfuye bari baguze nyinshi cyane ku mucuruzi washakaga kuzikuraho kubera gutinya ko hashobora gusakwa iyo icupa rishobora kugura amahera angana n'ibihumbi 3,500, yari bagurishije rero agera ku mahera 1,500 yonyine. Biranavugwa yuko kandi abo bantu bagera muri 7 basangiye iki kinyobwa kitemewe, aho 4 bamaze gupfa, abandi bakaba bariyo bamerewe nabi ngaha mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. Hagati rero nigarukiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Lubero, abasivile bagera muri 500 bamaze kwicwa mu mezi agera kuri 2 gusa, aho by'umwihariko ari ikibazo cy'umutekano muce gikomeze kugenda kiravuza ubuhuha mu bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Iki gice rero by'umwihariko cyaha mu bice bigiye bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biravugwa yuko aba baturage bishwe n'umuhari by'umwihariko usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Kugeza amagingo aya ngaya akaba aribo bamaze iminsi by'umwihariko bivuganya aba bantu. Abasivile barenga 500 bishwe mu gihe cy'amezi 2 gusa mu bitero bigiye bitandukanye by'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu majyaruguru ya teritwari ya Lubero muri Kivu y'Amajyaruguru. Iri tsezuma kandi ryagaragaye mu nama yabaye kwa gatandatu itariki 3 ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 i Butembo, yitabiriwe n'abayobozi gakondo, abakorera societe civile ndetse n'abavuga rikijyana abo mu gace ka Butembo mu majyepfo nk'uko bikomeje kugenda bivuga. Bagize bati twamaganye n'imbaraga nyinshi cyane ubwicanyi bwakorewe abantu barenga 500 batagira kirengera mu gihe c'amezi ashika kuri 2 gusa, nubwo hari imitwe myinshi cyane yitwaje ibirwanisho by'umwihariko yitwa abazarindu cyangwa se abakunda igihugu cabo, ndetse n'igihombo kinini cyane cy'umutungo w'abaturage b'abanyamahoro. Ibi kandi byatangajwe n'umuyobozi gakondo wa grupuma ya Bakika Eugene Viringa Mayani wasomye iri tangazo rya nyuma ry'iyo nama, yavugaga yuko bakomeje kugenda bamaganira kure cyane izi mfu. Ibiganiro birangiye abitabiriye amahugurwa basabye kandi ko imitwe yitwaje ibirwanisho yose ikorera muri ako gace ka Mangurijpa ihava, nk'uko by'umwihariko iyi nkuru tuyikeca Radio Okapi ikomeza kugenda irabivuga. Barahamagarira guverineri kongera ingabo muri kariya gace abaturage bakomeje gushiramo kubera umutekano muce ukomeje kuzamba ndetse no kuba mubi cyane, ndetse bakanasaba abayobozi gutanga amafaranga yo gushyingura mu cyubahiro, kandi ko nta mutekano benshi muri iyo mibiri bafite, ndetse by'umwihariko ngo nta n'umutekano uhari mu buryo bushobora kubafasha kuba boshyingura. Muri iyi nama kandi abitabiriye amahugurwa banasabye kandi yuko by'umwihariko gucungirwa umutekano abayobozi bose b'inzego z'ibanze bahura n'iterabwoba ry'imitwe yitwaje imbunda, bakaba bifuza yuko bashobora kuba bocungirwa umutekano mu buryo bwizewe. Hagati kandi kugeza amagingo aya ngaya natangiye ndabivuga yuko
umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Ekenge Bomutsa yamaze gutangaza yuko ingabo z'igihugu kiwe zikomeje kwegerananya ibikoresho ndetse no gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba boshika kugera ku nsinze ndetse babashe kuba bo kwambura M23 ibice byose bamaze kuba bo kwigarurira. Ni M23 rero yamaze gushimangira yuko izotuza aruko imaze gufata ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse igihari nuko kugeza amagingo aya ngaya uyu muhari M23 umaze igihe by'umwihariko ugaragaza gufata ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko bwana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo urwariye i Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi akomeje kugira ubwoba, akomeje kuvuga yuko by'umwihariko kugeza amagingo aya ngaya arimo gusaba ashobora kwemera gahunda